kuna wanyama tofauti tofauti, kuna mbwa, kuna paka. Tumite tutu tuthecereirio haha hugururi-ini cia iria ria Kihindi kaunti-ini ya Kwale nikionereria ati hari na irima ririho ria uraihu wa sentimita 70 na riri na matumbi matanyihire 120 makunikitwo ho, na matumbi maya marekirio rita rimwe ni nguru imwe ya iria cikaraga iria-ini riri ria Kihindi, na uyu no umwe wa magegania maingi ma nguru ino iria riu iri ugwati-ini wa kuhuka thutha wa gukorwo igiethanwo nayo ni itumi citiganite. Icera ritu guku turacemania na Halima Shilingi uria ukoretwo akigeria kugitira nguru ici kumana na mogwati matiganite, na tukiaraniria nake agatuhithuriria mamwe ma maundu megie nguru ino. Kwa muhiano, nguru ya nga na ya njamba cionanagira mai-ini, na nguru imwe ya nga nionagwo ni nguru ithatu cia njamba irumaniriire, na ningi nguru imwe ya njamba yonaga ya nga mathaa matanyihire 8, kuga ati nguru imwe ya nga nionagwo ni njamba ithatu mathaa 24 citagutigithiria. Mating happens in the ocean for turtles. We know that turtles are reptiles and they usually breathe normal air. They can stay underwater for up to 6 hours and they can come out to breathe normal air. So during mating, you'd find that the male tries to lay on top of the female, and they'll mate for several hours before one mating session is done. And you'll find that several males will mate with one female. Wona nguru ya nga yono ni ya njamba icokaga ikaumira mai-ini na guthie igururu-ini cia iria kurekia matumbi, na igegania ringi rimigie ni ati nguru kaingi yambagiriria kurekia matumbi miaka gatagati ga 13 na 25 kuma riria yaturirwo, na igithie kurekia matumbi mayo icokaga o haria yaturirwo rita ria mbere, na gitumi ni ati riria nguru ino yaturwo muruki uria yambaga kugia uikaraga mutwe thiini wayo na igacoka kuhuthira muruki ucio wetha haria yaturirwo. It is necessary for them to actually come and nest on the beach because the beach provides an optimum environment for the eggs to be able to hatch. The eggs usually incubate at a temperature of 28 degrees Celsius. Igithie gitara-ini kiayo kurekia matumbi ni thiaga igitigaga makinya mayo mecorete muthanga-ini wa iria, o ati bica iria icoraga haha ni ta ya ngari igerete handu hau na igicoka iria-ini ndihuthagira njira iria yukiire. A particular turtle, once she comes out and starts nesting, she'll drop the first clutch of about 100 to 120 eggs. She'll go back into the ocean and stay for about 2 weeks before coming back out and nest another clutch. So this can happen about 4 to 5 times. Ona gutuika matumbi ma nguru no mario ni andu akoragwo ari ni mugaru na watho wa bururi mundu kuonekana na matumbi macio, na ugwati uyu riu ni ucungiririe Halima na gikundi gia Turtle Watch gwetha njira cia uria marithamagia matumbi maya marekio, no ona kumathamia ni gubataranagia ubaciriru munene na guthingata mitaratara yothe iria irabatarania. Mwingine ambao mayai, kile kiini chake ile yai wakikula ni kama vile umekula, nakwambia unapata vitamins za nguvu zaidi, kwa sababu mayai ya kasa ni natural, ni nzuri zaidi, inatoka kama ni kwa kiumbe. Kwa hiyo kasa yuko na nguvu, na kasa watu wengi wanamtumia kwa mambo mengi. After relocation, we replicate the exact same measurements that the nest was in, so the nest depth, the nest width, and we replicate those measurements to the relocated site, and we wait for about 60 days. A nest can take up to 60 days to hatch, but depending on the temperatures, give or take 15 days. Ihinda-ini ria thiku 60 niguo matumbi maya maturaga, na nguru ici ciumaga haha irima-ini riri orio na cigathie iria-ini kuria ciethambagira ihinda ria mathaa 24 niguo cimenyere guikara iria-ini. No uhoro wa kugegania ni ati hari nguru 1000 iria cituragwo ihinda-ini rimwe, no imwe tu ikoragwo na munyaka wa gukura na kugimara. Out of 1,000, only one can survive to adulthood. Facing all those numerous journeys in the ocean, the different threats and the different predators, the plastic pollution, the ghost nets, the fishing boats, the illegal gears, all those things add up to the sea turtle being endangered
because out of 1,000 only one survives to adulthood. No gatagata-inĩ ka mogwati maya marĩa mang'ethagira nguru nĩ ũgwati wa kũhĩtanwo nayo nĩ andũ, ĩkĩrĩkana atĩ maguta ma nyama yayo nĩ marĩ ũhoti wa kũhonia mĩrimũ ta asthma na mũrimũ wa matũ. Kasa mwenyewe anatumika kwa sababu yale mafuta yake yanasemekana kuwa yanatibu magonjwa kama pumu na magonjwa ya masikio, na watu wengine pia wanatumia hayo mafuta ya kasa kutibu hangovers. Yale mafuta ya kasa huwa ni dawa. Kiwa mtoto anaumwa na masikio, hata mtu mkubwa anaumwa na masikio, anawekwa matoni kwenye hayo mafuta kwenye masikio, anawekwa matoni kidogo, na akiwekwa matoni hiyo sikio huwa inatoka. Na gũkorwo atĩ nguru nĩ ĩrĩ hinya mũingĩ wa ũndũrũme, kũrĩ na wĩtĩkio ũkoretwo ũkĩhũthĩka gatagatĩ-inĩ ka mũingĩ ũrĩa ũikaraga hũgũrũrũ-inĩ cia iria wa atĩ kĩĩga kĩa ũndũrũme kĩa nguru kĩngĩtherũkio na mũndũrũme akunde gathubu kau mbere ya kuonana kĩmwĩrĩ, nĩ agĩaga na hinya mũkĩrũku, na ũyũ nĩ ũgwati ũngĩ ũtũmĩte nguru ĩyo ĩgakorwo ĩkĩhĩtanwo nayo. Sana sana utasikia kuwa nyama ya kasa inatumika kuongeza nguvu za kiume katika jamii. Hivyo ndo tunaelezewa na jamii ambayo imetuzunguka. Uume wa kasa una nguvu kwa sababu huwa wanakuambia, unajua kasa akiingilia bibi yake huwa anakaa muda mrefu. Hiyo ni ya mwanzo. So nao wakafikiria wakichukua nayo itafanya nini? Itakuwa kama hivyo. Huwa wanatumia kuchinja yule kasa na kisu, alafu wanambambua yale magamba yake, wanaweka kando, wanachukua zile nyama, lakini ile nyama ile nyingine ile ya uume haichanganywi na zile nyingine. Wanachukua tu, wanaweka sehemu yake, wanaenda kuchemsha. So ile maji yake sasa na ile nyama yake, hiyo maji inahifadhiwa, inaweza kumaliza karibu mwaka mzima. Kwa sababu mtu ameweka pahali tu, mwingine akija anamtilia kidogo mwenyewe, maji kiwa inaanza kupungua kidogo, anajaliza maji, weka maji kwa moto, yanakuwa moto kidogo. Kũrũmĩrĩra ũgwati ũrĩa ũng'etheire nguru ici, Alice Wanjiru ũrĩa nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 11 na barothi wa marĩa matũrigicĩirie kuma gĩkundi-inĩ kĩa Green Hummingbird Foundation nĩ ambĩrĩirie kambĩini ya gũthomithia mũingĩ ũrĩa ũkoragwo hũgũrũrũ-inĩ cia iria wĩgiĩ bata wa kũgitĩra nguru ici. I think that is a beautiful initiative and we would love to host her so that she can learn more about turtles. Serikali yetu ya mheshimiwa wetu Dr. Samuel Ruto na wengineo watufikirie. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.